Pozdrav svima! Evo, došlo je vrijeme da predstavimo novi model telefona. Ovo što imamo ovdje je OnePlus 7. Dakle, ne pričamo o OnePlus 7 Pro, nego pričamo o OnePlus 7 telefonima. Za sve one koji prate tehnologiju, znaju šta je kompanija OnePlus i koliko su ovi telefoni popularni. Za sve one koji nisu čuli za ovu kompaniju, mislim da je pravo vrijeme da se upoznaju s ovim brendom telefona, jer su telefoni veoma traženi, veoma su pristupačni i samo je pitanje vremena kad će kompanija preuzeti primat od mnogo većih kompanija. Evo, na primjer, u Indiji, koja je ogromna država, dovoljno je reći da su OnePlus telefoni prodavaniji od Apple proizvoda, od iPhone-a. Prije nego što počnemo ovaj video, želio bih da vas podsjetim da subscribe-ujete moj YouTube kanal. Ovaj video nije sponzorisan niti od jedne kompanije, sve što budem izneo u narednih nekoliko minuta je stvar mog ličnog zapažanja i nije plaćena recenzija za proizvod od neke druge kompanije. Kao što i sami znate, kompanija Huawei je u velikoj krizi, tako da je tržište izgubilo velikog igrača na polju tehnologije. Samsung i Apple su kao i obično u vrhu, ali u zadnje vrijeme kineski proizvođači su kvalitetnom izradom, prilagođenosti tržištu i praćenjem trendova trenutno za petama ovim dvema velikim kompanijama. Xiaomi, Oppo i dosta drugih proizvođača je predstavilo ove godine vrhunske modele telefona i tu su u samom vrhu. Huawei je plan da postane broj 1 do 2020. godine, teško da će se ostvariti. Ja sam to i rekao u mom videu kad sam radio recenziju za Huawei P20, video možete pogledati, nego da se vratimo samom našem telefonu. OnePlus 7, za razliku od OnePlus 7 Pro, jedan uređaj koji je manji dimenzija, sa ne toliko puno gimika kao što su kamera koja iskače iz telefona, zvuk ispod ekrana, triple kamera pozadi i tako dalje. Ovaj video danas sam planirao da podijelimo u nekoliko delova, tako da ćemo pričati o dizajnu karakteristikama, koliko je telefon lak za upotrebu, šta se nalazi u kutiji, koji su nedostaci i koja je cena samog telefona. Da li se više isplati ovaj telefon ili se više isplati kupiti OnePlus 7 Pro, isto ćemo pričati o tome. Kao što i sami vidite, sa prednje strane se nalazi AMOLED display, njegova veličina je 6,41 inča i rezolucija je 1080 sa 2340 piksela. Izrađen je od Gorilla stakla 6. serije. Sa desne strane telefona nalazi se taster za uključivanje i isključivanje samog telefona, nalazi se potenciometar za utišavanje, odnosno za isključivanje tona samog telefona. Sa lijeve strane telefona nalazi se mjesto za dve SIM kartice i nalazi se taster za pojačavanje, odnosno za utišavanje. Sa gornje strane nalazi se samo mikrofon, sa donje strane imamo zvučnik i imamo mikrofon. Sa zadnja strana je isto izrađena od Gorilla stakla, nalazi se pored logoa za 1+, nalazi se i sistem od dve kamere. Jedna kamera je 48 megapiksela, druga kamera je 5 megapiksela. Završna obrada telefona je vrhunska, sa ispoliranom pozadinom i telefon nam dolazi u dve boje. Siva, kao što ja imam telefon trenutno pored sebe, i crveni telefon koji je namijenjen za indijsko i kinesko tržište. Kao što rekao, kamere pozadi su 48 i 5 megapiksela i tu se nalazi još Dual LED Blitz.
Prednja kamera je 16 megapiksela i snima u HDR rezoluciji. Fotografije slikane sa zadnjim kamerama su jasne i čiste. Kontrast na slikama je odličan, boje su prikazane vrhunski i realno. Pozadinu slika je moguće zamutiti i dobiti efekat mnogo skupljih fotoaparata. Video ima optičku stabilizaciju, što je bitno da bi redukovali poskakivanje videa kad snimamo u pokretu. Ovaj model telefona je predstavljen u junu 2019. godine. Kao što rekoh, telefon podržava dve SIM nano kartice, posjeduje stereo zvučnike, posjeduje brzi punjač od 20 W. Telefon je veoma lak za upotrebu i veoma je prilagodljiv korisniku. Na njemu se u suštini nalazi instaliran osnovni Android. I kao što znate, OnePlus telefoni su jedni od najbržih na tržištu. Proizvođač garantuje update odmah po pojavljivanju nove verzije Androida. I u većini zemalja fabrička garancija za telefon je 2 godine. Ali ukoliko se odlučite za kupovinu, kontaktirajte zvanični sajt proizvođača da se informišete koliko dobijete garanciju u vašoj zemlji. Šta se nalazi u kutiji? Iskreno, ništa uzbudljivo. Pored beskorisnih bukleta i gomile kartona, tu su još silikonska futrola, relativno dobre izrade, brzi punjač, crveni kabel, stikeri i nažalost slušalica nema. Tako da ukoliko želite da slušate muziku, možete da imate Bluetooth slušalice jer telefon ne posjeduje ulaz za slušalice. E sad, koji su nedostaci samog telefona? Telefon, kao i većina OnePlus telefona, odnosno svi, ne podržava brzo punjenje. A nema sertifikat da je vodootporan telefon, iako su neki testirali i telefon je prilično vodootporan, nemojte da testirate. Koji su još nedostaci? Na ovaj telefon se može lako brzo zaboraviti, jer je u senci Pro modela. Nedostatak je i to što je sličan u izgledu sa 6T modelom, iako u odnosu na 6T model je ispred 6T modela. Sad, šta je zanimljivo za ovaj telefon? Cena samog telefona sa 6 GB memorije, radne memorije, sa 128 GB hard diska, cena mu je oko 550 €. Drugi model, kao što imam ovaj pored sebe, je od 8 GB radne memorije i 256 GB memorije i njegova je cena nešto malo preko 600 €. Ukoliko se razmišljate u kupovini između 7 i 7 Pro verzije, a ja sam se odlučio za kupovinu 7 verzije iz razloga što je manje dimenzija, ja nemam tako veliku šaku da mogu da držim tako veliki telefon. Jeftiniji je za nekih 150 € u odnosu na 7 Pro model. 7 Pro model posjeduje pop-up kameru, prednju kameru, ja lično ne volim. Ekran na 7 Pro modelu je bez zuba, ali ja mislim da je 7 verzija puno više prilagođena upotrebi u prosječnom korisniku, jer u suštini mi ne koristimo toliko puno novih prednosti koje ubrzavaju rad telefona za 1 ili 2 mikrosekunde i sl. Mislim, šta reći za ovaj telefon? Da OnePlus nije predstavio 7 Pro verziju i da je na tržištu samo ova verzija telefona, kad pričamo o OnePlusu, mislim da bi čak i ovaj model bio najbolji u klasi. Iako nema puno razlika u odnosu na 6T, oni koji znaju o čemu pričam znaju da je 6T bio u stvari vrhunski, odnosno još uvijek jeste vrhunski model telefona. Hvala vam svima što ste ostali prethodnih nekoliko minuta sa mnom. Subscribeujte moj YouTube kanal ukoliko vam se sviđa. Mi se vidimo uskoro sa nekim drugim videom. Pozdrav svima i uživajte u životu.